Soon, there will be absolutely everything you need in Malta to film your blockbuster. You just need to sleep with Johan. L-attur Britanniku David Walliams li jitħallas madwar 300,000 euro kull darba li jiġi Malta ġi sospiż mill-pubblikaturi HarperCollins dan wara li fil-medja Ingliża ħarġu akkużi serji rigward azzjonijiet mhux xirqa u harassment fil-konfront ta' nisa. Kelliem għal David Williams qed jiġħad dawn l-akkużi serjissimi. Kienet il-gazzetta rinomata The Telegraph il qalet li Williams qed jaffaċċja akkużi marbutin ma' fastidju fil-konfront ta' nisa żgħar fl-età li kienu impjegati tal-pubblikatur HarperCollins. Il-kummedjant ta' 54 sena huwa meqjus bħala wieħed mill-aqwa awturi ta' kodba għat-tfal. Matul is-sajf li għadda dan l-attur kontroversjali kien qal li l-aqwa mod li tieħu dak li trid f'Malta huwa billi torqod mal-kummissarju tal-films Johan Grech. David Williams kien stqar dan waqt il-Mediterranean Film Festival illi swiena madwar 5 miljun euro u li hu ilu jippreżenta sa mis-sena 2022.